Pamirsa daweg makata bulan Sane Lintang, Desa Wisata Penglipuran, sampun ngawigunayang sistem etiket. Paiketan saking pengelola ngejan tenang, melarapan etiket ayah-ayahan majeng wisatawan, sayan digelis memargi tur transparan. General Manager Desa Wisata Penglipuran Wayan Sumiarsa maosang sayang ritat kala ngangge tiket manual sareng ngangge etiket. Ayahan majang wisatawan kajan tenang sayan digelis memargi utamanya ne majang wisatawan grup. Melarapan etiket rauh mangkin nenten malih wenten antrean lantang ring loket. Tios digelisang pemargi ayahan etiket taler mawasana ring sejeroning nincapang pikolehan. Sumiarsa ngawohin penincapan pikolehan sida kepanggih, taler sangkaning paikatan dane sayan mencikang. Kawentenan sistem ritepengan mangkin sampun kasiageang petugas pengecek wisatawan. Ring genah ngeranjing penglipuran asa punika taler kauningin, wenten lalimo piranti sanek kepasang ring 3 genah pos tiket ring penglipuran. Ya diastun sampun ngangge etiket nanging naur tiket durung samian kasokong non tunai. Lianan punika indik pengerah wisatawan ke penglipuran sane mangkin wenten siu 500 diri arahina. Rare sering penguntat uku sida nincap kantos tigang tali diri wisatawan. Sumiarsa ngaptiang pengerah wisatawan ke penglipuran sida saya nincap. Paikatan dane menjanten risampun pemargi KTT G20 ring Bali. Makatah galahe lintang. Penglipuran sayan kasub ring Dura Negara. Mawinan selami pemargi acara inuca penglipuran akeh karohin delegasi saking makudang-kudang negara. Dayus Wasrina, Bali Pos.